بقول لك ايه، ساعات بتحتار استخدم have gone ولا have been. انا كنت زمان بتلخبط، ولكن احفظ معايا الكلمتين دولت. have been راح رجع، have gone راح ما رجعش. تاني have been راح رجع، have gone راح ما رجعش. تعالى كده نشوف امثله ونفهم اكتر. عندك هنا يا سيدي بيقول لك they've been to the club. they have been to the club. هنا معناها ان هم، فاكر have been راح ورجع، have gone راح ما رجعش. يبقى they've been to the club معناها ان هم بالفعل راحوا النادي ورجعوا مره تانية. يبقى هي معناها they went and they came back. راحوا ورجعوا مره تانية. اما بكل بساطه لو قلت they've gone to the club، هنا معناها ان هم راحوا ولكن لسه ما رجعوش، لسه هناك او في مكان ما تاني، المهم ان هم لسه ما رجعوش. فلو عايز مثلا تقول لي انا رحت بلطيم قبل كده، ويا بختك يا عم، ساعتها هتقول لي I've gone to بلطيم ولا I've been to بلطيم؟ عاش جدا، I've been to بلطيم. طب عايز تقول لي ان الواد حسين راح الساحل الشرير ولسه ما رجعش، هتقول لي he's been ولا he's gone؟ عاش جدا، هنقول he's gone. صديقي خلي بالك بقى من التركايه البسيطه دي، يمكن ما حدش قالها لك قبل كده. لو بتتكلم على نفسك وعايز تقول ان انت رحت مكان وانت لسه هناك، غالبا ما ينفعش استخدم have gone، غريبه شويه مع يعني كانك بتقول انا رحت ولسه ما رجعتش وانا بالفعل لسه هناك. فلو حد مثلا بيسالك انت فين وانت عايز تقول ان انا رحت السينما وانا لسه هناك، مش هتسمع ان حد بيقول لك I've gone to the movies، ولكن ممكن تقول I'm at the movies او I've come to the movies. فتجنب انك تقول I've gone، ولكن ممكن تقول I've come بدل I've gone. واخد بالك؟ I've come. وطبعا it goes without saying ان انت لو عندك they I we او you او اي plural noun تقدر تاخد have، ولكن لو غيرت السبجكت الفاعل بتاع الجمله وبقى he او she او singular noun ساعتها هتاخد has، والمعنى هيفضل زي ما هو. have been، كمل معايا، عاش. have been راح ورجع، have gone راح ما رجعش. لو الدرس ده كان بيعجبك اكتب لي في الكومنتس مستر جرامر عشان اعرف انك استفدت، واللي تحب اعمل فيديوز جايه عن ايه. وسلام.